Hello friends, salam doston, welcome back to the channel. My name is Hussein. This is week 44. So let's get started. I don't have a ticket. Man chipta nadoram. Man chipta nadoram. Man chipta nadoram. And the sentence. I would love to go with you but I don't have a ticket. Man mekhostam bo shumo ravam ammo chipta nadoram. Or you can also say Man mekhostam bo shumo ravam ammo man chipta nadoram. And man here is optional, you can say it without man. I lost my ticket. Man chiptaamro gum kardam. Man chiptaamro gum kardam. Man chiptaamro gum kardam. This is something that might happen when you are traveling. So let's learn how to say that in Tajik. So I've lost my ticket. What can I do? Man chiptaamro gum kardam. Man boyad chi kor kunam. Man chiptaamro gum kardam. Man boyad chi kor kunam. I forgot my ticket at home. Man чиптаамро дар хона фаромӯш кардам. Man чиптаамро дар хона фаромӯш кардам. Man чиптаамро дар хона фаромӯш кардам. And the sentence, I forgot my ticket at home. Could you please bring it for me? Man чиптаамро дар хона фаромӯш кардам. Метавонед онро биёред? One more time. Man чиптаамро дар хона фаромӯш кардам. Метавонед онро биёред? I need a taxi. Ба ман таксӣ лозим аст. Ба ман таксӣ лозим аст. Ба ман таксӣ лозим аст. And the sentence, I need a taxi. I have to go to the airport. Ба ман таксӣ лозим аст. Ман бояд ба фурудгоҳ равам. And one more time. Ба ман таксӣ лозим аст. Ман бояд ба фурудгоҳ равам. And the word фурудгоҳ is not that common yet. People still use the Russian word aeroport. Aeroport. If you want to learn how to get a taxi in Tajik, we have a video about that. And you can find the link to that video in the description box. My address. суроғаи ман. суроғаи ман. суроғаи ман. And there's the letter х in the middle. Alright, the sentence. Here is my address. Ана суроғаи ман. Ана суроғаи ман. Are you available? шумо холӣ ҳастед? Or шумо озод ҳастед? шумо холӣ ҳастед? Or шумо озод ҳастед? You can use both. Alright, what days are you available? шумо дар кадом рӯзҳо холӣ ҳастед? шумо дар кадом рӯзҳо холӣ ҳастед? How much is it to get to? То чанд пул мешавад? То and then the place you want to go to. чанд пул мешавад? То чанд пул мешавад? Alright, the sentence. How much is it to get to Panjakent? То Panjakent чанд пул мешавад? То Panjakent чанд пул мешавад? Panjakent is a small city in western Tajikistan. It's very old and it's a short distance from Samarkand. Do you know where it is? шумо дар куҷо будани онро медонед? шумо дар куҷо будани онро медонед? шумо дар куҷо будани онро медонед? Alright, now the sentence. So, I need to go to the pharmacy. Do you know where it is? Ман бояд ба дорухона равам. шумо дар куҷо будани онро медонед? One more time. Ман бояд ба дорухона равам. шумо дар куҷо будани онро медонед? Stop here. дар ҳамин ҷо нигоҳ доред. дар ҳамин ҷо нигоҳ доред. One more time. дар ҳамин ҷо нигоҳ доред. Alright, the sentence. Could you stop here, please? метавонед дар ҳамин ҷо нигоҳ доред? метавонед дар ҳамин ҷо нигоҳ доред? And ҳамин ҷо нигоҳ доред, it's too long. That's not how we say that in the north. We say ҳамин ҷо доред. Just ҳамин ҷо доред. Or just sometimes доред without ҳамин ҷо. And in the capital, in Dushanbe, they say man kuned. Man kuned. And at the end, after man, there is alomati sakta. That's how we call it. The glottal. Not here. Dar injo nest. Dar injo nest. Dar injo nest. And the sentence, the bus is not here. We should have come earlier. Автобус дар инҷо нест. Мо бояд барвақттар меомадем. One more time. Автобус дар инҷо нест. Мо бояд барвақттар меомадем. Alright, thanks a lot for watching. Hope to see you in the next video. Khair.